Madam, Mia to TWF ni fishing di kaya buwa gabay kaya bati prama kabodol ni president of the Togo set mong na nono TWF ni president ni chonggat kha ingke tabo to nang o barjabo maka samung khane buskang salole tam samung khane wan som Hambai sini media takuk jono noro ano balai nang nangkuk mani kok ngia ka basung sungka ang mia sarigo sini bobagra tai sini party ni presiden tai sini CWC ni joto adong so ano appointment letter dikha je TWF ni Central Committee ni presiden samon obar jana na ya parka abuni bagi ang pula na sini habu bagrana ang pula ani lumaya paro tai bang lumo sini presiden borom ganang bikesa sini tai bo tongo sini LUP borom ganang onimesa sini CW sini tai bo tongo sini DDA di sini chairman borom ganang jogodisa sini tai bo tongo ex MLA borom ganang ex MLA plus ex minister borom ganang Nevar Kumar Jomatiasa sini tai kroksa ex MLA sini borom ganang Rajeshwar Deporma Boboronjon Riang tai kroksa Boboronjon Riang sini IM tai kroksa sini MLA sini borom ganang Bichu Ketu Deporma oh joto CW sini adong ro gosibui ano appointment la tarikha abuni bagai broka bele kai pai klaya ani kuluma tai hamjak mania paro ang okono nayo je ang presiden ngya sini bo samung tangui tongo sini borom ganang je Swapna Deporma sini bukok Swapna Deporma ni leadership bo presiden approve ajora kai ang working president approve osong to sini TWF ni bukok song khoroksa pano erang tongya jengjo tono sini hatai dofani bagai sini songgothon krak khane ni bagai jeng samung no tonglayo sini already agiwo kesam presidenship sini bukok Swapna Deporma ni leadership bo haino bo president tongkrobo sini 44 ta block khlaijak tongo Saratik Prawo tai sini district 12 ta khlaijak tongo engkai ajorao bo sini TWF rokno belai ke kaham kai samang kang tongo tai ang obono samang tongo ani khajani TWF ni bukuk songno tai ani khajani takuk song tai Tipramothani tai sini YTF TIS TF joto ang presiden ang phano joto ni subasu nango khoroksa tai khoroksa na subalainani belai ke na sung nango ang asa khayo joto ni subasu bai ang khoroksa presiden ngui bo ang saichung samong tangmaya joto palni subasu na nangna jeng boskango sini songgothon bises kai sini songgothon jeng tai krak khlainan bagai jeng chesta khlainai ani joto bukuk songno bahaino ang koinai jeng agi samong tang phaima hageno norbai joto bai palkhai samong tang lainai tai sini songgothon jeng krak khlainainai tabu kotal presiden ka kotal bai beno sini taisa block committee nai district committee nai primary committee booth committee oborok jeng khlaijak nai aboni bagai puilano sini central committee sakang jeng purno gothon ma khainai erpore jeng sini district committee block committee tai primary committee regional committee booth committee rok jeng khlainai aboni bagai joto khajani takuk tai bukuk jong norokno ang koinai norok joto na no logirdi ang bo norok bai tongnai saichung ke bo rajniti khaimaya ang hingya ang presiden mama norok bai si norok joto pal tongoi ang presiden norok kri hingke ang presiden ngi mungsa sugya karon pal bai hingke se sal saichung hingke horjing aboni bagi joto no ang belai hambai maribo joto ni subasu joto ni hamjak mong ang mani tongo Facebook ti mano WhatsApp ti personal ano congratulation janogo
kebangma sudu cini pati ni simia kebangma cini news channel lo nobo nugui tongo borok bahina congratulation janogui tongo ano headline tripura rogo nugo tai cini onno pati khai tongnai ani ta khukjo borok ba ano congratulation janogo bises kai ang mankha ano sinio personally borok ano bai hinai hinmani bagai da angkha tamni bagai angkha borok BJP khainai ani tipra sata khuklo bahina kobang mano congratulation WhatsApp tei rohor phone khai rohor layo norok no ba ang belai khaka hamjak ma ya pharo karon nongni hamjak ma ang mankha tai norok ni wansuk mani norok songna je ang samung kaham kai khai jotono tuduli tongmana na hne angbo asa khayo je norok ni subasu anorika kai ang kaham kai no sini all Tripura ni jotto ti develop bukuksong ta jotto Tripura makhani ta kuksong OITF ni ta kuksong TIS ni ta kuksong sini TEF ni ta kuksong bai kaham khlai jeng halok bolai jeng nukhong khaisa jeng Tripura makhang kai nukhong kaisa nukhong kaisa ni borok jeng jotto kaham kai kaisa no ta kaisa subalai jeng songothon kra khaine tai bus kanggo mungsa gap khlaya tui je jagao ang obono ani media ta khukjongno koina musungo karon chini sai sekang noro khobor mano je kuno jagao chini sato pito nya khabe rom fresh sopre rok jagu lahar pati mungrok ungu kobangma hamya khobor rok khnaka gai norok bo direct ano phone khaibano sahodi a jagao thangai jeng bo thangai subasu khlainani jeng chini bo bukhu kiba bo takhu bo bahai ingui tamo goto nangkha bo bahai rok jeng bo thangai bongni gana wo pasainani bong nukhung go jeng nai soninani o odikar jeno norok ni bisingtui jeng mannani unthun tai jotto nai tongnai o channel ni o YouTube ni maddome jara nai tongnai ani khajani takhukte bukhukjongno norok no ba ang koina musungo norok je kuno jora wo phano je kuno time ano nangkang ke call khaidi ang norok ni phone ani phone 24 ghonta no on tongnai meeting go asuk tong sak ni jora wo ang receive khaime pana ang ulo phano norok no call back khaine norok ni je satai tongmani no ani khunju bai ani khana tai tongo ang khanani erpore ang busu jora tin norok no nong samong no success khaiman abo ang chesta nana Deke se kaum ke mia hodi boro bubagra je hasteni mantri okra Dr. Manik Sahab mane ablo to ei kobangma social media ro bolukuro borok mo sai to BJP thangna kha ke obne huija koklo tam obno to sera sina mo jong ning bisin tele busura saina abole ang jehetu bubagra bai ini o hasteni mantri okra malalayo borok ni bisingo borok tam kok salai abo ta ang sai manani kogi kheba jehetu chini edisi hapang naikolui tongo o edisi hapang Tripura motha naikolui tongo tabu state hapang no hongkai BJP government naikolui tongma ba hoito chini edisi o kobang mamanthai soktai tongna rohornani samung humung rok rohodi hini pa salai man kana abo ang sai manani kogia abole bubagra norok sungdi bubagra mo sai man abole ang si paithani somo hinke nung to thangnai assembly election Kollampur Pramod Nagar waro bakaijak hinke tabu sagara social media rok kobang nungjai tonga ke o jaga wo Tripura makhani candidate ni basanai o jaga ro mane kisa normally ni tongkha rok mane abo rok lai busu jom tikku ang okok no sanai ani Kollampur Pramod Nagar seat hingkai abo general seat general seat o sung 32% je chini bukungba hingkai abo edisi area hingkai chini 4 jona MDC ni under khopjak 4 jona MDC ni under hingkai jemon ek side tongo chini Maharani Teliamura tai ek side tongo chini Khulai Champawa tai
এক সাইড দङ जोंनि रामचन्द्रगा ताई एक साइड दङ मान्दाय फुले ओमफ्राय नरक साइमानो खरक नै तो एसेम्बली वो एमएलए ngui थांगा ताई खरक नै से जोंनि दाबु तामाने एमडीसी याखबो ईएम ngui दं ओमफ्राय दाबु आरो नायकल जागिया ngui दङ आबो हंगाय मकल बाय नायो program खायो अर्थनैतिक बादे सामुं रक आबोले रिमाया आं जेहेतु आं गभर्नमेन्ट ना आसुक कियाबा आं गभर्नमेन्ट मुंसा आनि पट करि बागै आं आबोले रिमाया फियाबा गन गन आरो program ngui दं आरो सामुं माने जोंनि सांगठनिक बादे सामुं खायजागै दं किन्तु प्रशासनिक बादे जों बरकनो जेता जोंनि हेल्प खायना नांमानि आबोले आं खायमेनि जेहेतु आं प्रशासनिक मुंसा करिबा दा जोंनि एडिसि हाबांगबो जों रां रबर जागिया आबो रिमाया नंगौ किजा मिजा सामुं ngui दं या हिनि माने बायथाव समय हिंखो ताबु तो गोबां मा तेरबो लाय थांका असारबो लाय थांका ता बुसकाङो मासिंजरा फाइ दं गोबां माने प्रग्राम दं नाय हाय केबा तो बुसकाङ फाइ दं दिवाली हाय केबा काली पूजा के ओ जरारबो ताबु जोंनि दिब्रासा सिगला सिगली र गोबां माने एफेक्ट माने बाय कुबुलै दं के नोंखौसा एसे दिब्रासा आंनि नम्बर माता मेसेज बेलाके हामबाय बेलाके नांगौ माने सोंमु जोंनि दिब्रासा सिगला र no ang obono konya musu khadani ta khukso tai khukso o drugs khakjang nai man abono norokta sa abo no ni langmano sakamanai langma norok hingkai chini bisma sikla sikli hingkai chini diprasa rokni ngya khaba borok dofani bisma जों bisma kori hingkai जों bisna uklai thang oba haino norok si chini bobishor next generation ni जों मानसुबै दंमानि नरक जुदि अफेक्टजोंनो मानि बेखौ बुरखा हांखाय आबो बेलाय खिसाया आबोनि बागैनो आं सानानि मुजुं माखौ अबसे जों इको फाइनाय बोसकांनि 7 तारिख मंगलबार आनि विधानसभानि आन्दारन कलायो 27 कल्याणपुर प्रमोद नगरनि विधानसभानि आन्दारन कलायो जोंनि आरएस पारा बिसिनि आन्दार आरो नक्सिराय कमिउनिटि हल दङ आरो टीआईएसएफ नि तरफ থেকে ड्राग्स awareness camp जागनाय खालायजागनाय आजागा बरफ इनॉग्रेटर हिसाबै आना नसंजा इनभाइट खालायजा जों अबाहायखै आनि टीआईएसएफ नि दाखुजों जागा जागाव थाङो ड्राग्स awareness खायदोंमोन बादि बरफनो बेलाय बेलाय हामबाय ओमफ्राय जों बहायनो बरफनो जे जोंनि सुबाय मानसा सुबानाय दा आं जत्त अ जोंनि 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर आमजायो दंनाय आनि सिक्ला सिक्लि बुमा बुफा जारायखना जत्तनो नां कबगो 27 तारिख 7 नागादि नभेम्बर 7 तारिख आरएस पारा नक्सिरा कमिउनिटि हल नरक जत्त फाइ जोंनि ड्राग्स एवारनेस कैम्प फाइ मानजागना बागै ताइ अर जों जोंनि अफेक्ट जागना माने जाखाय तामु आबरम दैजों कक लामखना लायनाय आबोनि बागै नरक जत्त फाइजाबाय ताइ जत्त त्रिपुरा हास्टेनि आनि खाजानि ताखुते बुकुसो नरक न बुमा बुफा लेखा परा खायरि बोसारकनो गाहाम थिनां फनुगै गलांनानै बादि फियाबो अ फेकजांनाय माने जाखांगाय दिनै लांमासे आरिवै थां ओंखाय आबो बेलाय खेना हामि बुमा बुफानि खायसा आसा बाय बिसासनो नरक गोथां खायनानि बागै नरक पुरन खायना बागै नरक वानसुदि नरक सिकित समाज दाबुकनि बरर नरक अ नेटनि दुनियाव अ कम्पिउटार जुग नरक बेलाय खेना जों नरक न फोरोंनानै माबायो नरक फोरोंनाय जों आबोनि बागै आं जत्तनि जोंनि सिक्ला सिक्लि जत्तनि आं खाजानि दाखुजोंनो बुमा बुफाजों नरक न बाबो जानजानि बोसारकनो नरक गाहाम गारनायजों गाहामखौ फोरोंदि खुब गोदैबाय हामजाक मानि बिसिं फैखे बरकनो जों अके फेक मानायनि हयতো फियावबो दुबना बाबो खुब थालायना बयबो बुमा बुफा र एखौ गारनो मोनना तामखौ गोसा बुमा बुफा रकनो आं अबनो सानामु दङ जों दिनै बोसानो जों नायकल नानि बेलाय खेना नांगौ दिनै बोसा बेंगो थां बेंगो हिं बायाब गाहाम बायदा दं तमं हामियाव दा जामं हामियाव दा गोदालै दं
abo जों बेलायखौनो नायनो नों जों आगियाव माबुरा फाबुरानि हुगो खोनाव बोसा सिख्ला सका हंखाय बुमाबु फारि सिमा फैयो hingga abo tanggi sima tu hingga ane besaba hamya tomongda tongno hamya lama da himno hamya samungda sano uloda bini jibon hamya ngi thano bini bobisat hamya ngi thano ma naiko hingga जों नायकल जा बिन इसातै के तनि खांगाय बोसार बो जे बिन इसातै न कारण खासि चलबासिनि हामिया लामा यात्रि सै थां आबनि बागै ओ बुमा हिजांनाय र बुका हिजांनाय र जो तो न अंगयो नरबो सा जानजानि सा रखनो साजक साजला रखनो kaham kai नायकलु kaham kai दुदुलनानि बागै नरबो सात जाबाय